Upper rank sali local committee president Jameson Teron pencil bang somai charipon lapen ke local committee secretary borsing rong hang pension mai ke pha alam the aluhi pachini pon lapen bang solong kachetong dun lake duar baguri local MSC Richard Tok B forest board chairman VDC chairman Sarkoi rong phar duar baguri model committee president Sonaram Singhar duar baguri model committee GS Daniel Terang duar baguri mahila morcha president Kache Singhar P lapen ke SDB GB ST morcha BJYM klembang phuatum penang an chetong dun pen ke pini ke heme po tum khansi pe kar om chitim lang pe su ke ron pon puta bir tarif dun long lapen pini pharo isira thongkep an si ron pon long lo puta ningje pon lapen ke pini amai long bang pharo po an suse armu chetong puta bir tarif dun long lapen local MSC Richard Tok bi amai long kaningje pon ke upper rank sali PS ke aprang lili MSC ke thurcheng ahota hada PS pen ke nang pahai dun puta ningje pon lapen ke date hor pen dola mara kacheleng atawar sitami black topping se selampon poputa ningje pontu lapen ke kengjeng thang adolong phanta state government aphan proposal p8 lo amount ke lakke thom an puta than pon lasi non epod MSC kilik jia hod nang cherap nang chetodun tha puta ningje pon lapen ke lapu arong juhu kurusa dhon singh hanse phanda so that pu arjulong pen pe kar om tangka pipa jirpon lapen hudak arada tum ke pekar om chitim alang telong apot ani insam piglo puta ningje pon renti lasi non kirang ji MSC kilik je hut sitami Richard Tok bia phansi cherap dun ko lasi cherap chetudun po pusi ningje pon ko hora pen reshap inti tikeni hanadak accident nan klang nan kok lasi lahelo itu mangbong sitami non jos atumi pen Jos nang sila men lo non repairing of fan so dolong a repairing of fan already amount sami estimate claimant lo non la so adolong thing pipen ki claimi of fan RCC dolong apra la so non chikloi jonong bong la so dolong patang ko lakenan itu fan nang cecak nali tu ma fan na tuning ri la hello na tu molong towar nang ji kala na tu ma fan towar nanzi ke kangadong pen CPDM di ke towar up to kakozanan ke pondi cekso ke paplaji towar nang litu ma hiuzume nili fanang pino ningkan po ke bang ziang bong nili na so towar ki ik nang tu ma fan ni lang paklang wegje towar ni na paklem pibegji jongsi dolomora towar dadhora borduri pen dolomora a jongsi nili towar sela pithek rokda gang long jongsi nili pangdai pithek drain system pen towar pangdem paklen pen towar ki klem pithek dolomora towar mama lo dam lokhimona tum dak do lokhimona tum dam lo dolomora towar na tum dak do borduri towar pen kon la kemi pi tum fan kaching hon pen putot tersuwet sami ningkang sampen lapen sar mu chochora tum fan atau mu chochora tum fan kumbol musuri lapen sol pak kirona program ding pono lapen pini dak tek long lag lo ongdunga himi pi tundu atung fan jinsu mimi sami nantum tek long lo nantum kiding pon aning sampik je lantum lapon aning karong je nasona himi pi tum do kumbol epak anda kena mi fa kisum do sami pinya ni ke datum itum orang ditum aking risiwa aprang ke orang tum nang lo emisi tum ke dakwang pen nang keron pu ke theklong le pin la emisi si adon ke dam pu ke awi pin la pini ke na tum theklong lo dak pini do an atum sami theponong lo dak community hall dak along nang tum theklong lo nili emisi mandep mesi dak community hall aparang sali long arlong chuhu long kidu ketek ponong aprang MEC kwan ni do tang lo same nantum community hall pu dak long le same nantum dak long dak lo the community hall arlong chuhu along kisu un e pen kewang dak mondir long same bang po dak kido dim du dak kok lo long lok lo kaching wa dim ta long lok pen scheme do an same non nantum tek ponong lo mo penitum my meeting sa mijalo PPS scheme do ma ke klempon andak aparong salilong lapen aparong salilong ke lahelo ke damtang nili MEC gitu sa mi ongdong abut pen sinili fana pa hai MP hutame ongdong abut si hai
MLA ho sami non ongdung pen abut si hai thu no ke bang yar ni tapi ni nang tum theklong dak lo dak ke MSC non tame rat sini je lo dak BJP rem repin la pen ongdung abut pen si hai asi pini ke la kapre ke kali kumbon musuri nangron fan lok si bang sila tung fan naching kilong che thek dhulong po ningarong pik Ini kontrarat pini bang an fan sidak keron kerot pun. MPP tung ke 80 fan si 130 Tang te sar dang lip tumhan poison party tu na pupu. Hemi pi phansi keron chot pula so puthak nang lip pilo pachini ite. la tum ke opposition la tum ke ninje bompo la si oppose kakuri tum se opposition bolo ke MPP tum afan si ron chot pujong si ka condemn lo kan MPP fan jinsu nanji MPP tum afan pi posin tum ke enpon no MPP tum son ke je ariar e avelu MPP tum Lord Justice Sevadham Ningkan Esek Amai Kepadopon Thang ni Phai Kre Chok Arni Thili Phorphai Hini Pen Difu Lord Justice Sevadham Asai Hemlong Lord Justice Sevadham Ningkan Esek Amai Pi Padopon Lo Lord Justice Sevadham Amai Pu Sarsing Kathar Pensi Mai Chipahem Popon Kongchung Bang Jameson Kro Pensi Mai Ke Phalam Thi Jaipon Lapen Ke Dam Tang Ningkan Ke Thom Tikhi Ke Thang Ahot Tang Ke Long Lapen Ke Padam Aphai Than pa Jeremy Ponlo Bangso Pi Kachitong Dun Arat Do An Pencheton Sarsi Puthot Ningkan Ke Thom Bichari Ponjia Pan Maipu Boloram Phangcho Dun Maipu Anup De Holiram Timung Kongjung Bang Jameson Kro Atom Phan Ingwai Ponlo Bangso Mairong Rastriya Sang Subak Panta Karjawar Hogan Saikia Madhya Karbi Anglong Sangga Salak Noreswar Hendikai Bibhag Karjawar Boloram Phangcho Difu Bibhag Wasarak Keshav Budia Atum Chitongdung Kusi Rajit Setipen Birtananglo Rengbonghom Higher Secondary School Long Documentary Sidikang Pupon Thang ni Phai Kre Chokar ni Adap Apor Rengbonghom Higher Secondary School Sertalin Kipleng Ani Kanong Pachiton Dunsi Ferangke Kambuna Sengnar Arideng Pensi Difu Rengbonghom Higher Secondary Apurkimu Aptak Kason Sepon Lam Arjan Impupon Lo Bangso Kang Puamailong Alhi Amandan Kathausan Impi Chitongdon News Desk Report This documentary CD directed by Kampura Sangha and produced by this principal Rengbonghom Higher Secondary School. So the CD is just on about the school. It's being conducted by Kampura Sangha, and on the occasion of this Golden Jubilee, the school was established in 1972. And now it's completing 50 years. So Khakri Nerkep Hawar Kehat MSC Keparlo Hidi Bonglong Miribali LP School Athiku Balong Niphai Kre Trok Porphai Kethoma Por Alompen Cherok Tok Amai Pangchengpon Bangso Amai Long Mai Pu Dorson Tisopensi Mai Charipon Aluhi Aman Pen Hawar Kehat VDC Chairman Bilison Inti Hawar Kehat BJP Mondol Committee President Ramayan Chauhan Rupmo Tokbi Lapen Gautam Inghiatum Chitongdun Maya Long Non Kebangji MSC Election BJP Party Koson Pensi Kachipahai Nangji Mapu Alam Chithanchimumpon Lapen Bangso Amayalong Bangsuri Isiamuluk Atum Chitodun Lapen non MSC election Haider Lopolote Kachingthur Ahinanat Paprang Popusi Hawar Kehat VDC Chairman Bilison Ingti Ahin Pen Thanpon Hawar Kehat Pen Long Bamon Rongphar TK News গতিকে তাৰ লগত আপোনালোকে সহায় সুযোগ দিলেহে সেই বস্তুখন আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম কামটো যদিহে আপোনালোকৰ জব কাৰ্ড যে তাৰ যে ডাবল জন ফটো আছে নে নাই ঘৰৰ জন ফটো সেই দুইজন নামৰ আৰু আপোনাৰ পৰিয়াল কেইটামান নাম থাকিলে প্ৰত্যেকজনৰ মানে আধাৰ কাৰ্ড আৰু জব কাৰ্ড লিংক কৰিব লাগিব তেতিয়াহে মানে গোটেই পৰিয়াল নামটো ইয়াত থাকিব সেই পৰিয়ালটোহে তেতিয়া মানে এজন যদি জব কাৰ্ড পইচা সোমাই 3-4 জনৰ মানে পইচা সোমাব পাৰিব সেইকাৰণে সেই বস্তুটো লিংক কৰাইছে দেই যেনেবা আমি যে ৰেচন কাৰ্ডৰ নাম যেনেবা 4-5 জন থাকে না নাথাকে প্ৰত্যেকজনৰ চাউল 5 কেজি হ'লে 25 কেজি পায় ঠিক তেনে ধৰণৰ আৰু দেই সেইকাৰণে সেই বস্তুটো লিংক কৰাব লাগিব আপোনালোকে তেতিয়া আধাৰ আৰু জব কাৰ্ড তেতিয়াহে আপোনালোকৰ গোটেই পৰিয়ালটো পইচা সোমাই পাব এনেকা নিয়ম গতিকে সেইবিলাকটো আৰু এইবাৰ PMAYG এই যে ঘৰৰ যে PMGY ঘৰৰ ইতিমধ্যে 2011 চনত সেন্সাস মতে যিবিলাক দৰিদ্ৰ ঘৰৰ কাৰণে এতিয়া আহিলে আমাৰ সমষ্টি যোৱাবাৰ 2000 চন নেকি 2000 চনত
কুৱেশ্যনত এইটো পূৰা মুণ্ডা গাঁও 100টা ঘৰ আহিছে নে নাই 100টা ঘৰ আহিছে হয় নে নহয় প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে ইয়াত ঘৰ বনোৱা হৈছে প্ৰত্যেক ঘৰে পাইছে প্ৰত্যেক ঘৰ আছে যোৱাবাৰ হয় নে নহয় বনাইছে তো এইটো মুণ্ডা গাঁও হয় নে লাগুৰি পাইছে 100টা ঘৰ আহিছে এইটো গাঁও চাওক কোন চৰকাৰ সময়ত সেই ঘৰটো বনাইছে বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ কাৰণে এই ঘৰে ঘৰে দিছে এইটো অঞ্চলত আৰু এবাৰতো 2জন নাম আহিছে এইটো অঞ্চলৰ কাৰণে আকৌ মই নামটো কৈ দিছোঁ এই মুণ্ডা গাঁওটো যুগুচ সমাজ আৰু বিৰাং আদলা আলদা বিৰাং আদলা সেইটো গাঁও কাৰণে নং হাওড়াঘাট মণ্ডল হৈ আমাক ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আমি প্ৰত্যেক বুথত গৈছোঁ আমি ৰাইজৰ লগত সুখ দুখৰ কথা আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ ভোটাৰসকলৰ চেঞ্চাছৰ বিষয়ে আমি সকলো বুথতে নিজৰ বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি মিলিছোঁ বুথ কমিটি পৃষ্ঠ প্ৰমুখ এনেদৰে আমি দায়িত্ব দিয়া আছে দলৰ নিয়ম আছে সেই দায়িত্বত থকা ব্যক্তিসকলে সকলো ৰাইজক মিলি জুলি তেওঁলোকে আলোচনা কৰি যদি কোনোবা ব্যক্তি অন্য দলত আছে তেওঁলোকক মৰমত নিজৰ দলৰ নীতি নিয়ম বুজাই আমাৰ দলত আনি আমাৰ বিজেপি দলটো আহি থকা MSC ইলেকশ্যনতো বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিবলৈ আমি 10 নং হাওড়াঘাট হৈ দিনে ৰাতিয়ে আমি সকলো ৰাইজৰ লগত যোগাযোগত আমি লাগি আছোঁ